atukuzo babamo tuzamuri Imana icyubahiro twese. Hey! Bwana asifiwe sana. Tugiye kuganira hejuru yo kuramya no guhimbaza. Bwana asifiwe sana. Turaganira hejuru yo kuramya no guhimbaza. Kuramya no guhimbaza bitsinda abanzi. Nicyo tugiye kuganiraho. Niyo topic y'umugoroba. Kuramya no guhimbaza gutsinda abanzi. Ngiye kubabwira umugabo witwa Yehoshafati waramije Imana akoresheje amagambo 7. Ibintu birahinduka. Bwira mugenzi wawe ngo uyu mugoroba birahindura isura. Tuzamuri Imana icyubahiro. Uko sawa Mungu wangu mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safarini ukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safarini ukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Haleluya! haleluya. Kuramya no guhimbaza ntabwo ari ukuririmba indirimbo zihuse cyangwa izitonze. Si ukuririmba indirimbo za zindi zibanje kwitonda. Abaririmbyi bazabikora neza cyane. Bazabanza bakaririmba izitonze, bamara bakatujana ahantu ngo ni muri Sebena. Bakaza kutuzamura bakatugeza ahantu ngo ni muri Sebena mu ndirimbo zihuse cyane. Bamara akatubwira ngo aho hantu iyo tuhageze ibintu bizabicamo. Tuzamuri Imana icyubahiro. Haleluya! Kuramya no guhimbaza si ukuririmba indirimbo zihuse cyangwa zitonze. Kuramya no guhimbaza ni igikorwa cyose umuntu akora kivuye ku ndiba y'umutima. Bwana asifiwe. Kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ntizinezezwa n'ibitambo n'amaturo, ngo ahubwo izayishimira umutima umenetse. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu akoze igikorwa kivuye ku ndiba y'umutima kirazamuka kikanezeza Imana. Uko niko kuramya no guhimbaza. Bwana asifiwe. Bibiliya yavuze ngo uyu ni umugabo witwa Yehoshafati watewe n'abanzi b'Abamoni n'Abamowabu, ami wa Israheli. Umunsi umwe ategwa n'abanzi b'Abamoni n'Abamowabu. Bibiliya iravuga ngo ategwa n'ubwoba, ngo yihata gushaka Uwiteka. Ariko uyu mugabo asa neza. Bwana asifiwe sana. Yatewe n'abanzi kandi nawe yari umwami, yari afite igisirikare gikomeye, yari afite igipolisi gikomeye, yari umwami ukomeye muri Israheli. Nawe yagombaga gufata igisirikare cye, agafata igipolisi, bakagenda bakaja kurwana n'abanzi. Ariko ngo agira ubwoba, ngo yihata gushaka Uwiteka, ngo ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Arababwira ngo nimuze twiyiriza ubusa, dushake mu maso h'Imana kugira ngo turebe ko Imana yo dutabara ikatugirira neza. Tuzamuri Imana icyubahiro. Haleluya! Ngo arangize ikintu cya mbere yakoze, aramya Imana akoresheje inzira 2 kugira ngo zibashe gutsinda abanzi. Inzira ya mbere yakoresheje, yategetse abantu gushaka Imana. Arababwira ngo nimuze dushake Imana turebe ko Imana yo turengera ikadukiza abanzi bacu. Ikintu cya kabiri yategetse abantu, arababwira ngo nimuze dusenge dukoresheje inzira yo kwiyiriza ubusa. Namenye ko gusenga ari kimwe, kwiyiriza ubusa ni ikindi. Bwana asifiwe. Ushobora gusenga ariko utiyiriza ubusa ntibikunde. Kuko Yesu yabibwiye abigishwa ayo, asanze abigishwa basengera umuntu wari urwaye igicure, ngo arangize baramusengera umunsi wose urira, bafatira uwa kabiri. Yesu araza ngo hagere, baramubwira, arababaza ati se uyu murwayi ko adakira kandi mwasenze bimeze gute? Bwana asifiwe sana.
abigishwa baramubwira ngo twagerageje uko dushoboye birananirana. Yesu arababwira ngo bene uwo mudayimoni ngo ntakugwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Rero inzira yo gusenga abantu biyirije ubusa habamwe imbaraga. Amasengesho yo kwiyiriza ubusa agira imbaraga zikomeye, agira imbaraga zihindura. Ushobora gusenga wiyiriza ubusa ibintu bigahinduka, Imana igakora. Bwana asifiwe. Esther na Moridekayi bamaze kumenya ko itegeko ry'umwami ryasohotse ku bice 9 by'igitabo cya Esteri. Bibiliya iravuga ngo itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu kwitwa Adari, ngo niyo tariki abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagomba kubagiraho ububasha. Ngo ariko birahinduka. Byahinduwe niki? Esther amaze kumenya ko itegeko ryasohotse ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Ngo biyiriza ubusa ibintu birahinduka. Bwira mugenzi wawe ngo birahinduka uyu mugoroba. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo basenge gucya biyirije ubusa gusa mwanya mutoya ibintu birahinduka. Abayuda bagombaga gupfa sibo bapfuye, hapfa Hamani n'abantu biwe bose kubera imbaraga zo gusenga no kwiyiriza ubusa. Yehoshafati ngo ategeka abantu gusenga, ngo batangire gusenga no kwiyiriza ubusa. Bwana asifiwe sana. Ategetse abantu gusenga, Imana irumva ibagirira neza. Bwana asifiwe sana. Icyo ni ikintu cya mbere Yehoshafati yakoze, aramya Imana akoresheje izo nzira zibiri. Inzira ya mbere yakoresheje ni ugushaka Imana. Imana buriya baza bayishaka. Naratangaye. Ubu nyine turi mu kubwira abantu ngo gushaka ifaranga ni byiza cyane, kandi abantu bagomba kuzishaka pe. Ariko turi mu kubwira abantu nyabuna nimuze mu materaniro dushaka Imana ya Isiraheli, niyo itubeshejeho muri iki gihugu, niyo iziturisha, niyo izitwambika, niyo izitwishurira no mazu y'Abanyakenya. Amazu y'Abanyakenya inzu urimo ntuzuyishurirwa n'umusponso ufite, uzuyishurirwa n'Imana ya Isiraheli, kubera ko Imana niyo itubeshejeho muri iki gihugu. Twabwira abantu ngo nimuze dushake amaso y'Imana kugira ngo turebe ko Imana itugirira neza. Abantu babaye busy. Bwana asifiwe sana. Abantu babaye busy, ubu nyine abantu bari busy, abantu barahuze tibaha bamenya ubushake bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Icyo ni ikintu cya mbere Yehoshafati yakoze, aramya Imana muri ubwo buryo bwo gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana ikora ibitangaza. Icya kabiri yakoze, Bwana asifiwe sana. Icya kabiri Yehoshafati yakoze, yibukije Imana isezerano yagiranye na Salomo. Ku murongo wa 20 muri iki gice cy'ingoma twasomye, umurongo w'9 kugeza ku 10, ngo bahaye basenga bibutsa Imana isezerano. Babwira Imana ngo Mana waravuze ngo Imana yaravuze ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, ngateza inzige mu gihugu, ngateza mugiga, ngateza abanzi mu gihugu, ariko abantu banje bitiriwe izina ryanje ngo nibapfukama bagasenga bagashaka mu maso hanje, ngo nzumva ndi mu ijuru, ngo mbakize kandi mbakirize igihugu. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Isezerano rizagishuzwa. Imana iguha isezerano tugomba kuryama gusa ngo wirorose ikirengeti ngo rizosohoza, ngo rizosohora gusa gutya utagishuje. Isezerano rimeze nka kwa kundi k'umuntu wahinze umurima, rizaribagarirwa, rizagyuhigwa kugeza neza neza risohoye. Kandi ribagarirwa mu buhe buryo? Ribagarirwa mu buryo bwo gusenga. Yehoshafati yibutsa Imana isezerano yagiranye na Salomo amaze kubaka urusengero rw'Imana. Aramubwira ngo abwira Imana ngo Mana wibuke ko wabwiye umugaragu wawe Salomo, uramubwira ngo nindamuka nkinze ijuru jewe Imana ngashiraho ingufuri. Kandi hari ikintu cyantangaje, Bibiliya izivuga ngo iyo ikinze ntawuzi ukingura, iyo ikinguye nta muntu uzubasha kugira gute gukingura. Bwana asifiwe. Imana iravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, ngateza mugiga, ngateza ibyago, ngateza abanzi nkuko mbabateje, ngo ariko abantu banje bitiriwe izina ryanje kuko twaje hano mu rusengero, ngo nidupfukama tugasenga tukareka ingeso zacu mbi tugashaka mu maso y'Imana, ngo izumva iri mu ijuru, ngo idukize
kandi dukirize igihugu. Bwana asifiwe sana. Amasezerano ufite sinzi niba uzuyishuza Imana. Bwana asifiwe. Isezerano rya mbere dufite n'iryo kuja mu ijuru. Bwana asifiwe. Dufite isezerano ko Yesu yapfuye akazuka azongera kandi agaruke kudutwara. Iryo niryo sezerano rya mbere dufite. Tukagira andi masezerano Imana yaduhaye yo guhindurirwa amateka, yo kwagurirwa imbago, ayo ngayo kugira ngo uyagereho ntiwoyageraho usinziriye, ntiwoyageraho uryamye. Amasezerano azabagarirwa, amasezerano azayishuzwa. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya! Amasezerano y'Imana yacu ntabwahinduka, nubwaburizwamo iya yatanze ihora ihagaze, iya yatanze ihora ihagaze. Ntiyabeshe Sara mu busaza yarabisohoye, imuha Isaka bivuga ngo nzahora ngusetsa, bivuga ngo nzahora ngusetsa. Umva we uvuga ko ntasezerano we ugira, kandi Imana ivuga ngo uzaba umuntu utari umurizo, ngo uzaba umuntu utari umurizo. Wibuke Yosefu ibyo yabwiwe zarasohoye, nubwo zaciyemo kwa Potifari ntibyabujije, kwa Potifari ntibyabujije. Nimubwira gute? Atukuza baba mu. Gira cyo tange haleluya. Amasezerano y'abasore mu izina rya Yesu. Tuzamura Imana ntange haleluya 7 zibohora amasezerano yawe mu izina rya Yesu. Amasezerano yawe yose abohoke muri uyu mugoroba. Impamvu twaje gutarama ni ukugira ngo ibintu bizinguke bihoho. Haleluya. Ibyari bikugoye byose bihagarare mu izina rya Yesu. Amen. Gira gutya. Tugiye gutanga haleluya kanefu. Vuga ngo kanefu. Kanefu. Gira gutya. Ha! Hey! Haleluya! 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 Hey! Bwana asifiwe sana. Amen. Amasezerano yawe yose Imana yaguhaye asohore muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya! Haleluya! Ngo bibutse Imana isezerano. Imana iramanuka iravuga ngo, Bibiliya iravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Bwana asifiwe sana. Icya gatatu, binjiye mu cyifuzo bari bafite. Bwana asifiwe sana. Yehoshafati yabwiye abantu ngo mureke twinjire mu cyifuzo dufite. Ku murongo wa 20 ibice 20 umurongo wa 10 haravuga ngo Yehoshafati arasenga, aravuga ngo Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, si wewe yo mu ijuru yirukanye abanzi bacu b'Abanyesiraheli ukabaha iki gihugu ari cyo gakondo yawe. Aravuga ngo none Mana we, dore dutewe n'abanzi b'Abamoni n'Abamowabu, ariko tubuze uko tugira, ariko ni wowe duhanze amaso, kuko mu kuboko kwawe Mana hari imbaraga n'ububasha zotuma udutsindira abanzi ukatugirira neza. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya! Ngo basenge iryo sengesho. Bwana asifiwe sana. Ariko gusenga ni kwisi. Kundi iryo sengesho mu buzima bwanje bwose. Yehoshafati aravuga ngo tubuze uko tugira data we, ngo ariko ni wowe duhanze amaso, kuko mu kuboko kwawe hari imbaraga n'ububasha zotuma udutabara ukatugirira neza
ukadukiza abanzi. Tuzamura Imana icyubahiro. Mana ya Iburahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo we, uri Mana ya Mana, we uri Mana ya Mana. Amina, haleluya. Amina, amina, haleluya. Amina. Haleluya. Ntabwo uri ryangombe, ntabwo uri ryabingi, turi nyamuririma, uri Mana ya Mana, we uri Mana ya Mana. Amina, haleluya. Oh, amina. Haleluya. Mana ya Mutoni mu bitaro se ashika, tena nakubonye, uri Mana ya Mana, we uri Mana ya Mana. Amina, haleluya. Oh, amina, amina, haleluya. Oh, amina. Bwana asifiwe sana. Yehoshafati aravuga ngo tubuze uko tugira, ariko ni wowe duhanze amaso, kuko mu kuboko kwawe hari imbaraga n'ububasha zotuma udutsindira abanzi ukatugirira neza. Bwana asifiwe. Ngo muri uwo mwanya babasenga ikintu cya kane, ariko nzanezezwa n'umwuka wera, ariko umwuka wera w'Imana bakukubita mu gasirimba. Papa kubita mu gasirimba. Nemewe turi kumwe, muzamuri Imana icyubahiro. Haleluya. Icyakane ngo bahabasenga gucya, ngo bahabasenga umwuka ngo abaha strategy y'uburyo bagomba kurwana urugamba. Tuvuge ngo amen. Babasenga ngo umwuka aramanuka, amanukira umugabo umwe muri bo witwa Hazayeli. Ngo uwo mugabo umwuka wera muzaho, ngo amuze arababwira, naratangaye ikintu cya mbere umwuka wera azatanga ihumure, atanga ibyishi mu cyimbo cy'amarira, umucimbo c'urupfu. Uwo niwe utuma nkiranuka, biheshejwe no kwizera. Umwuka wera azatanga ihumure. Umwuka wera ngo yamababwira ngo yewe mwami Yehoshafati, namwe bayuda mwese muteraniye ahangaha, nimwumve uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze. Imana iravuze ngo nimuhumure ntimutinye, kuko urugamba atari urwanyu. Ejo muzazamuka umusozi, nimumara kuzamuka umusozi, Bwana asifiwe sana. Ejo muzazamuka umusozi, nimurangiza kuzamuka umusozi, ntimuzarwane, ntimuzafata inkota ngo murwane, ntimuzafata imbunda ngo murase. Oyaye, ntimuzabikore kabisa. Ariko umwuka wera ni mwiza. Paulo yaravuze ngo Imana yemeye gukirisha abayizera ibipfu by'ibibwirizwa kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Bwana asifiwe. Amen. Umwuka yamabwira ngo nimuhumure, ngo nimumara kugera ku musozi, nimumara kugera ku musozi, amazi Imana ngo ibabwire ikintu bagomba gukora. Bwana asifiwe. Ngo bagere ku musozi neza, bamaze kugera ku musozi bamaze gutekana, Yehoshafati arababwira ngo nimwumve mbabwire mwabagabo mwe uko umwuka wera avuze. Kandi icya kabiri umwuka wera avuze, icya gatandatu umwuka wera avuze. Umwuka wera aravuze ngo mwumvire Uwiteka Imana yanyu, mwumvire n'abahanuzi bayo, ngo mubone kugubwa neza. Bwana asifiwe sana. Ikintu kiza kitunanira mu buzima ni ukumvira Imana, ariko iyo twumviye Imana tukumvira n'abahanuzi bayo tubasha gukira. Tuvuge ngo amen. Arabwira ngo mwumvire Uwiteka Imana yanyu, mwumvire n'abahanuzi bayo,
kugira ngo mubone kugubwa neza. Mureke mbaho ubuhamya butoya. Bwana asifiwe. Tuzamura Imana icyubahiro yemwe. Reka mbaho ubuhamya butoya tukiri kuri iyi point yo kumvira Uwiteka Imana no kumvira abahanuzi bayo. Ukuntu bigira imbaraga. Umunsi umwe nari Kigali hari hakurya. Noneho ngo mare nari mfite ikibazo gikomeye cyane, nari mfite ideni, nari narafashe amafaranga y'umuntu, ideni ry'amafaranga menshi cyane. Ndi mu ideni ry'amafaranga y'umuntu menshi, ibihumbi 500, kandi ibihumbi 500 byari byinshi cyane hari hakurya. Noneho akaba amafaranga yo kubyara. Noneho ya mafaranga agakomeza akabyara. Ko murategera yemwe? Mwumva imbaraga z'Imana ziba mu kumvira Imana no kumvira abahanuzi bayo. Nimugire guke. Noneho ndagenda, umutima urambwira ngo nje mu mujyi kwa Rubangura, ngo nje mu bavunjayi, nje gushaka, kuko nari nayabuze kabisa ayo mafaranga. Ngo nje gushaka abantu bene abanga bavunja amafaranga bankabe amafaranga kugira ngo mbe nishije iryo deni. Nanone nzongere kandi shaka yandi nishura abo ngabo, kuko abantu bari bamereye nabi. Nama ngenda no kwa Rubangura, ngo ngere kwa Rubangura bucya ngeze mu mujyi wa Kigali hagati gucya. Ngo ngere mu mujyi wa Kigali hagati gucya ngiye kwinjira neza muri ariya ku maforex y'abavunjayi. Ngo nje kuyinjira gucya, ariko Imana ni nziza. Bwira mugenzi wangu Imana ni nziza. Uko sawa Mungu wangu mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safari ni ukuniacha majaribuni, umenishika mkono. Kuri iyo ndirimbo kunda ahantu bavuga ngo umeniandalia meza mbele ya watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani mwangu, umenirehemu. Ngongera gucya neza ngeze ku muryango gucya wabavunjayi gucya ngiye kwinjira gucya. Umwuka wera yamanyongorera yamambwira ngo va muri uwo mujyi wa Kigali. Va muri uwo mujyi wa Kigali, va muri aya mabiro y'abavunjayi. Sohoka wamutega imodoka uje ku musozi muri Meraneza. Vuga ngo ku musozi. Ariko ku musozi ni heza. Va ho ngaho vuba. Wama wirukanka uje ku musozi. Nugera ku musozi gucya urahura n'igisubizo. Bwana asifiwe. Amen. Namava mu mujyi, namatega imodoka, namaniruka ku musozi neza muri Meraneza gucya ndahageze. Ngo mpagere, ngongere muri Meraneza. None umutima urambwira ngo nje gusenga, nimara kuja gusenga ngire iminsi 3 y'amafungo kugira ngo nsengere ico kintu gikugweho. Murumva kitari kiremereye? Ariko Imana igira neza. Ngongere ku musozi gucya ntibutse muri Meraneza. Meraneza wari umusozi munini wageze usengerwaho n'abantu benshi batandukanye, abavuye ku Gisenya, abavuye Icyanguga, bavuye hehe, ahantu hose. Ngo mpagere gucya haba gutuntu tutwobo abantu bageze asengeramwo. None ngongere mu kobo gucya namavuga ngo Mana ndagushimiye ko ngeze kuri uyu musozi. Ahasigaye uranzi umbabarira ibyaha byanje n'ibicumuro, amaraso yawe anyeza ntunganye mu izina rya Yesu. Ahasigaye mfite iminsi 3 hano, kandi ikibazo kinzanye niririya deni ubashe kungirira neza. Tuzamura Imana icyubahiro. Atukuza baba. Amen. Icyo nicyo kibazo kindemereye, ariko nari mfite n'ibindi byinshi bishamikiyeho. None ngo mpagere ngeze kuri wa musozi mfite iminsi 3 y'amafungo. Nyuma y'iminota nk'itanu gucya hama haza umugabo w'umunyarwanda w'umuhanuzi. Yamaza ngo ashike yamantibukaho gucya. Yamambwira ngo bite? Tene sawa. Umeze neza? Na amahoro. Uranzi wa mugabo we? Pi! Sinkusi. We uranzi? Pi! Habe na bukeye. Yamambwira ngo nkubwira amakuru yawe. Yesu arambwiye ngo wagiye mu mujyi gushaka ifaranga urazibura.
aho none umwuka wera aravuze ngo ifaranga tuzibona ubunyine. Umwuka wera aravuze ngo wamusubirayo utahe ureke kumara ino minsi 3 hano ku musozi. Imana yakumvise ukiri mu mugi ukija gukomanga mu ba échangere, ukija gukomanga mu ba échangere mu bavunjayi. Umwuka wera yakubonye aravuga ngo vaho ngaho uze hano ku musozi niho hari igisubizo cawe. None ga wewe genda utahe amutaha. Numara gutaha nugera imuhira gutya ikikwereka kuko ibintu ngubwiye ari by'ukuri. Utahe nugera mu rugo hari umuntu uguhamagara. Uwo muntu ndaguha amafaranga arakubwira amakuru meza gusa unezerwe useke uhwere umererwe neza gusa akubwiye amakuru meza. Ifaranga uzazibona nyuma y'icumweru kimwe. Ubari iminsi 7 nyuma y'iyo minsi 7 hari umuntu uzoguhamagara mu mugi kandi uwo muntu ni umukire. Mbonye guhamagaye ku kazi kiwe ngo ugere ku kazi kiwe gutya yama kwinjiza mu modokari yiwe mbona guhaye envelope ingana nkuku yuzuye ifaranga. None gikimenyetso kubwira ko ibyo bintu ari by'ukuri. Genda nugera mu rugo hari umuntu uguhamagara kubwira amakuru meza nurangiza utegereze igisubizo cy'Imana. Nimugire gutya. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo ndangize turi ku ijambo rivuga ngo kumvira Uwiteka Imana n'abahanuzi bayo kugira ngo mugubwe neza. Ngo ndangize nama numvira bya bindi ambwiye. Nama mvuga ngo Mana ndagushimiye kuko ngiriye neza kuri uyu musozi. Kababonye igisubizo cyawe hasigaye ndatashe nizeye icyo umbwiye. Nama manuka ndataha ngera mu rugo barancumbira umutsima ndariye ngo mare kurya mba nkuwihirika gutya ku gitanda ngo nirike ku gitanda gutya. Nama numva telefone ya WhatsApp message ya WhatsApp gutya. Message ya WhatsApp ndasomye ngo mare gusoma nsanga n'undi mugore twageza dusengana ngo ni Nyandegeya. Uwo mugore yagiye muri Canada ni harubunyine. None ngo amara aranyandikira arambwira ngo twageza tujana ku musozi n'uwo mugore. Aranyandikira arambwira ico gihe yaragituye mu Rwanda. Arambwira ngo ariko ngo bite muto tenisaho. Uzi ko nari njyamye ubunyine ngo njyame gutya nama mbona ko umuntu yamaze yamambwira mu nzozi ngo ikibazo wari ufite cyari kiremereye ubuzima bwawe Imana igikuyeho. Namavuga ngo ariko ndatangaye nuko kw'Imana ikimenyetso neza cya wa muhanuzi kiratimiye neza kiruzuye. Aya niyo makuru meza yari kambwira. Namamzuka vuba hari igitaramo muri Alarme ahantu bageza bita ngo ni mu Kanogo. Namamzuka vuba namaniruka nkaja mu gitaramo kugira ngo nje gushima Imana. Tuzamura Imana cyuhaye. Haleluya! Haleluya! Nubwo ntarabibona kuko kwizera Bibiri iravuga mu gitabo cy'Abakorinto ibice 7:5 haravuga ngo kuko tugenda tuyobowe no kwizera tutayobogwa n'ibyo tureba. Noneho namanizera ko kera igisubizo nkibonye kandi mu yandi magambo ntaco ndabona. Tuzamura Imana cyuhaye. Haleluya! Haleluya! Ngo ndangize na mama nukano mu Kanogo ngo dushike turataramye muri Alarme turataramye ngo ndagize ndataha ku mugoroba. Ngo waje gushira iminsi 3 umugabo umwe arampamagara i Kigali. Arambwira ngo ngwino usange yakoraga muri statistique. Arambwira ngo ngwino usange hano kuri biro nagutekereje muri uyu mugoroba. Naho uwo mugabo twageza dusengana muri Mitonde kera ndagiye musanze muri biro yiwe. Ngongere muri biro arambwira ngo nagutekerejeho nibuka ibintu bibiri ku buzima bwawe uzukora bikanezeza bikankorogoshura mu bwonko. Kandi gitangaza uwo mugabo ganti yari umukristo. Yari umugabo nyine bene ngo mu ikanisa uzusenga nyine niyinga gusa. Amahombi nti yari menshi cyane. Ariko nawe akagira ibintu bijanye n'ifaranga yari afite akazi gakomeye. Ngo arangize yamambwira ngo arambwira ngo wewe umutima wambwiye ngo nzambona ukuntu uzosirimba ukanezeza. Ico ni kimwe. Icya kabiri iyo uhawubwiriza umutima wanje uzunezerwa nkumva ibintu birahindutse. Tenone umutima wambwiye ngo hezi no envelope. Bwana sifiwe. Umutima wambwiye ngo hezi no envelope ndindira ho mu modoka yanje zamuke ngere muri biro gira ngaruke. Namanicara mu modoka yiwe hanze mukanya gata yagiye muri biro aragarutse
na envelope ingana nkuko tiyambwira umubare w'amafaranga mpaye ngo arangize kuyampa arambwiye atereka nsubire mu kazi Imana igumugisha nuko iryo turo niryo umutima warumbwiye ngo nguhese noneho ngo amare dutandukanye amatsiko aranyica ko murumva ye ndamuhaza ati bankugaruka hano gato yankubaze ndamuhaza ati se ni hehe aba ni hari toilette hano ugira ngere kuri toilette so ngaruke mubuze ukuri ntabwo naringiye kuri toilette nagize amatsiko ndabangoreka nje kuzibariramwo ndebe uko zingana kuko nagize amatsiko aranyica ndavuga ngo sinoro hantwara kino gikagato cy'ifaranga ntamenye umubare wazo tuzamuri Imana cyubahiye haleluya namamanuka neza no muri toilette ndabaze inoti ya 5 ibihumbi magana he magana 5 namamamagara uwo muntu w'ideni namamubwira ati duhurire kwa Rubangura mu kanya guheza amafaranga yawe turahura kwa Rubangura muheza amafaranga yewe Bwana sifiwe sana kumvira Imana kumvira Uwiteka Imana ukumvira n'abahanuzi bayo hari abantu abayumbe bazabwira ngo Imana iravuze ngo ukore gutya gira gutya genda usenge iminsi 2 utagira ibibazo ngo yaye ngo ko ndabona jewe ngo kuja kwa muganga ngo ari bizozo zobanka ibigira imbaraga umwuka nazoza kubwira ikintu gutya uza wamugishira mu bikorwa ugikore niho uzukira Yoshafati abwira abantu arababwira ngo mwizere Uwiteka Imana yanyu mwizere n'abahanuzi bayo mubone gukomezwa mubone kugubwa neza Bwana sifiwe sana Amen. ariko ndanezerewe icya 7 icya 6 umwuka wera arababwira ngo kugira ngo abanzi mubatsinde mutsinda abanzi mubakubite hasi mufate korari mushira imbere Bwana sifiwe Amen. nimara korari ririmba indirimbo ivuga ngo mushimu Uwiteka kuko ari mwiza kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose Bwana sifiwe Amen. amaze ngo bafata korari bayishira imbere ukumuza mubona baririmbyi gabaza kuririmba hano ntimugira ngo ni ibintu bitangiye none ni ibintu bizatangiye kera iyo abaririmbyi baha baririmba hano bazabamanura ubwiza bw'Imana mu rusengero bazabamanura imbaraga zikomeye kugira ngo kuriya muza mubona baririmbyi baza bagatangira kuramya no guhimbaza nukugira ngo amateraniro agire imbaraga nukugira ngo amateraniro agire ubwiza bw'Imana nukugira ngo amateraniro abantu babashe guhumeka neza kuko abaririmbyi iyo baririmbye neza Monishi yararimbye aravuga ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimupata yeye umepata vyote acha kusumbukia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate vyote haleluya Amen. ngo baririmbe gutya baririmbye gusa ngo mushimu Uwiteka kuko ari mwiza ngo kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose amaze ngo abanzi basubiranamo umwanzi akazamafata umupangasi n'amakosa agatema mugenzi we undi agafata umupangasi n'amakosa agatema mugenzi we Yoshafati ngo aje kugera ku banzi hamwe n'abayuda bose basanga abanzi babaye imirambararo bishwe nande Imana yabishe bonyine reka nkubwire ibanga urashaka ko abanzi bawe batsindwa ramya Imana uyihimbaze urashaka ko ibibazo byawe bikemuka reka kwiganyira reka kuganya reka kubaza ngo ese biragenda gute uramya Imana uyihimbaze kuramya Imana no guhimbaza biza bitsinda abanzi tuzamura Imana icyubahiro haleluya Hallelujah. kuramya Imana no kuyihimbaza biza bitsinda abanzi nicyo kintu cya mbere kigira imbaraga nabonye kiza gitsinda abanzi Bwana sifiwe sana icyo ni ikintu bakoze cya 7 gitsinda abanzi bafashe korari gusa bayishira imbere iraririmba ngo mushimu Uwiteka kuko ari mwiza ngo kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose kwa maana fadhili Zako zadumu
milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Hey! Bwana asifiwe sana. Amen. Icyakarindwa aricyo cya nyuma bakoze ngo abanzi bamaze gutsindwa ngo babanyaze iminyago. Yehoshafati yaragiye n'abayuda bose ngo basanga aho barambaraye bapfuye, babanyaga iminyago, babaka iminyago myinshi ngo bamare kuyibaka. Yehoshafati ategeka ko bayijana i Yerusalemu mu nzu y'Uwiteka bakaja gushima Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko igihugu cya Yehoshafati ngo gihabwe ihumure impande zose, kuko Uwiteka yari kumwe na Yehoshafati muri iyo ntambara. Reka nkubwire, nimba ushaka ko Imana ikugirira neza, uramya Imana uyihimbaza. Kuramya no guhimbaza biza bitinda abanzi. Kuramya no guhimbaza biza byirukana abadayimoni. Urugo rwaramije Imana rukayihimbaza ruza rugira amahoro. Itorero ryaramije Imana rikayihimbaza riza rigira amahoro. Bwana asifiwe sana. Umuryango waramije Imana ukayihimbaza, hakaba igicaniro mu rugo hakaba igicaniro cyo guhimbaza Imana no kuyiramya, ibintu biza bigenda neza. Nimba mushaka ko Imana ibagirira neza, nimuramye Imana muyihimbaza. Tuzamura Imana icubahiro. Haleluya. Kuramya Imana no guhimbaza Imana biza bitsinda abanzi bagatsindwa, Imana igahabwa icubahiro. Imana ibagirire neza. Mwakira ijambo ry'Imana.